your Bibles to Mark chapter 14. Bari ang inyong mga Biblia. Wala ko sure. I'm not sure how much the Cyan or English I'm going to use tonight. Ang outline gisulat sa English, except for one sentence at the very end, gisulat na ko sa Bisaya. Ang tanan lain gisulat sa English. So basin mas daghan ng English karon, pero tanaw na to magsulay ko. Ako musulti yung prangka, dili ko comfortable sa topic karong gabi eh. Ako nagyon ni Ma'am Rosa Dea sinabot, I said dili ko ganahan sa mensahe karon, di ko ganahan. And you'll understand why in a little bit. Magprangka gyud ko sa atong church karon. Murag dali ta mag-upload niini sa YouTube. Maybe mag-upload ta pero magtago sa YouTube aron ang membro lang makabantay. Brother JD, we probably won't make this sermon public. We'll probably put it on YouTube because I feel like it can help our church members in the future. And I think Gillette, I forget who's in the nursery, Gillette and somebody. Who's in the nursery with Gillette? Who? Miley. Okay. I feel like at least Gillette would like to see it afterwards. It'd be a good message for our people to be able to hear again, but dili ko murag dalita mo mutugo ang lain tao gawa sa atong church maminaw ni ini. Mark chapter 14 verse 36. We'll start there. We have 3 text verses tonight. Mark chapter 14 verse 36. Kung nanasa amen. Tanamaningdog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Mark chapter 14 and verse 36. This is Jesus praying. Nasa dito sa Garden of Gethsemane. Nagampo siya. And he said, Abba, Father. Abba is kind of like Papa or Daddy. And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee. Take away this cup from me. The cup he's talking about is the cup of suffering and dying for sin on the cross. He was saying, dali ko ganan mag-inom ni ini nga baso. He said, all things are possible unto thee. Take away this cup from me. Nevertheless, not what I will, but what thou wilt. We're in Mark chapter 14, verse 36. Bisaya, ug siya miingon, Abba, Amahan. Ang tanan mga butang, mahimo nimo. Kuhaa kining kopa gikan kanako. Hinuon, dili unsa ang akong kabubuton, apan unsa ang imong pagbuot. Now I want you to go to 2 Corinthians chapter 12 and verse number 9. You are not going to understand what these 3 verses have in common, but you will at the end of the message. 2 Corinthians chapter 12 and verse 9. Kunanas, amen? And he said unto me, si Paul nagistorya dere, kabayan sa pagsulti sa Ginoo ngadto kaniya. And he said unto me, my grace is sufficient for thee. Sabta niyo ang pulong sufficient? Paigo. My grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Ug siya miingon ngari kanako, ang akong grasya paigo alang kanimo. Kaya ang akong kusog gihimo nga hingpit diha sa kahuyang. Busa, sa labing ka malipayon ako hinuon magahimaya sa akong kaluyahon aron ang gahom ni Kristo magpabilin nganhi kanako. Now one more verse, Hebrews chapter 12 verse 15. Hebrews chapter 12 and verse 15. Kunana say amen?
looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Nga nagatutok nga makugihon, basin adunay tao. I think you could say kai basin adunay tao, or aron dili, or aron walay tao. But here they have basin adunay tao nga mapakyas sa grasya sa Diyos. Basin adunay gamot sa kaligut-gut nga nagatubo nga mosamok kaninyo ug pinaagi niyana daghan ang mahugawan. The title of my message comes from our first text verse. Father, all things are possible unto thee. Amahan, ang tanan mga butang mahimo nimo. Magampo na ta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon hapon. Heavenly Father, thank you for today, Lord. Thank you for our church. Thank you for the truth you've given me. Now, Lord, you know I need your help this afternoon. This is not a sermon I would ever choose to preach if I were the one choosing what to preach. But you very clearly put this message together. You very clearly gave me the truth that our church needs this afternoon, but I need your help to deliver it. Paliw ginutabangi ko sa pagtabang sa mga tao sa among church dere. Please, Lord, bless the message. Fill me with your spirit. Give me a clear mind. Help my Messiah as necessary. Please, God, work in the message tonight. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko mo maglingkod. This afternoon, I'm going to be very open, very honest with our church about some of my own personal struggles. I don't mean I'm going to confess some sin. That's not what I mean. I'm just going to be very frank about my inner struggles. Ma'am Ruth can tell you, dili ko comfortably magasturya kabayan sa akong pagbate. I don't talk about my feelings to anybody. Once in a while, I'll talk to Mom Ruth, but only when I feel like I'm going to explode and kill somebody because I can't take it anymore. Dili ko comfortable sa pag-istorya kabahin sa feelings. Para na ako, mas importante ang buha kaysa pagbati. But I also believe pastors should be honest with their church. Kung na ay usa ka butang nga gitamay nako, kanama ang mga pastor nga magpakaron ingnon nga dali gayud sila maglisod. Magpakaron ingnon sila nga ilang Christian life kanunay lig-on dali gayud sila magduda. I don't respect pastors like that because it's fake. And kana nga paagi sa pagkinabuhi mag-discourage sa imong mga membro tungod sila maghunahuna, akong pastor dali makasabot kay dali gyud siya maglisod sa manako. So once in a while, I'm very open. I don't think a pastor should always tell how he's feeling because it can discourage the church. But I'll be very honest tonight and very frank. Once in a while, mostore ko ni Ma'am Ruth, magsulay ko mag-share ni Ma'am Ruth kabayan sa akong mga pagbati sa kinahiladman. And really, the only other time I talk about my feelings is when I'm preaching and God forces me to. And that's where we're at tonight. I'm sure at some point I'm going to cry. And I'll be honest, if you want to think your pastor's a bad Christian, tonight's your chance. Kung ganahan ka magduda sa batasan sa imong pastor, karong gabi na kay chance para niyana. Because I'm going to be honest, because I think that's what we need, and God put the sermon together. Most of you know, sa 2022, ang atong ministry dali nabutok gyud. In 2022, I was hurt in a way that I could never explain to anybody.
Kung magsulay, kung maglitok sa kasakit, di kaya. But many of you understand because you were here. And you remember some of those church services. The greatest pain was about 20 months ago. About 20 months, nilabay. And the honest truth is, hangtod karon wala gayud ko naulian gikan niyana. Ang akong espiritu wala pa naulian gayud. I try to be strong, I try to be upbeat, I try to be the happy leader our church needs, but the truth is, mas dali gayud ko masakit karon kaysa before 2022. In many ways, wala pa ko healing gayud gikan sa mga panghitabo niya ng tuwig. And part of the reason ang bahin sa rason nga wala pa ko naulian, meaning I haven't yet returned to the strength of spirit that I had before that battle. And by spirit, I don't mean being more spiritual, because I've continued to grow since then. I've grown a lot since then. Pero mas dali gayud ko masakit karon than ever before that. And part of the reason is, since that time, the battle has never really stopped. Sukad niya nga panahon, samtang kami kita nagtukod nining a building dere, that's when things really, really got difficult. But the truth is, sukad niya ng panahon, ang guba wala nag-stop. Oh, there's been some pauses, but in general, it's been constant. Kung nakaida ko nga samad, ug matagadlaw, ikaw mo kuha sa bandage, mo slap. Kana nga samad, dugay kayo ayohon. Diba? And that's what we've dealt with here. That's what we've struggled with here. In many ways, as a pastor, I've never had time to fully heal from the past wounds because there's always a new battle today. Bisan sa diya kami ni balik sa US sa 4 months. I thought sa diya namin sa US sa 4 months, aben ko, naulian na. But I found out after 2 weeks back in the Pitan, wala pa naulian. Balik ng tanan discouragement, tanan kagubot. Naluya na ang espiritu. 2 weeks na tingala ko na naluya gyapon ko. And the honest truth is, now you understand, I'm not an angry person. We all know people who are angry people. Diba? I am not an angry person. But anger is my emotional weakness. Na mga tao, ang ilang emotional weakness mao ang kahadlok. Ang lain ang ilang emotional weakness mao ang kasuko. And most of us struggle with one of those two. I would say probably almost all people struggle with one of those two or both. But for me, it's anger. Ang akong unang pagbati kung ang problema mo abot, mao ang kasuko. Dili ko dali maghilak, dali ko masuko. Kana akong kaluyahon. I'm not an angry person, but I know my weaknesses. Starting in 2022, slowly over time, I have found myself becoming more and more angry. Samtang kita nag-atubang sa mga guba, sunod, nakigbisog ko sa akong kasuko. Because I don't want to be angry. But I struggle with it. Ug ang kasuko na ay igsoon. Ang igsoon sa kasuko mao ang kapait. Bitterness. And the truth is,
slowly over the last 2 years, not all the time, but over the last 2 years, I have found myself battling with bitterness. Now, you understand battling, nakigbisog? I haven't surrendered to it, but I fought it. And I've struggled with that bubbling anger. Kana nga kasuko dito sa kasing-kasing nga kanunay ready mabuto. And I've battled with bitterness. Not against my faithful members. Dili ko maglisod sa bitterness sa akong mga membro. And honestly, not even against the people who betrayed us. Nagtira na to sa likod sa miagi. My battle with bitterness has been against God. You see, ako nagato sa sovereignty sa Diyos. I believe nga matag pagsulay nga mobot sa atong kinabuhi, kinahanglan i-approve sa Diyos daan. Because that's what the Bible teaches. So as people have hurt me and circumstances have hurt me, my struggle is not anger towards people. It's anger towards the God who allows it. Again, and again, and again, and again. I told you tonight, you're going to have a chance to think your pastor's a bad Christian. These are things I don't even tell my wife. Last year, I went and talked to Brother Christensen. And I told him a little, but I didn't tell him what I'm going to tell you tonight. I believe that every trial that comes must be approved by God. I believe that matag panahon ang yawa magatake na to, una, kinahanglan siya mananghid sa Ginoo. Not only that, nagato ko nga ang Diyos ang magbutang sa paglimita sa mga atake sa yawa. That is a doctrinal truth we find in the story of Job. Remember the story of Job? Let's go look at it. I want you to see the basis here. Job chapter 1 verse 9. Job chapter 1, we're going to look at verse 9 through 12. Job chapter 1, verse 9 through 12. Kunana, say amen. Then Satan answered the Lord and said, Doth Job fear God for naught? Hast thou not made an hedge about him and about his house and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. And now in verse 12, and the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power. Kinsa mitugo ang yawa nagatake ni Job. Kinsa nagtugo? Diyos. Behold, all that he hath is in thy power. Only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Let me read that last verse in Messiah. Verse 12, Messiah. O ang Ginoo miingon ngadto ni Satanas, tanawa, ang tanan nga iyang nabatonan anaa sa imong gahom. Lamang nganha sa iyang kaugalingon ayaw ikabot ang imong kamot. Busa si Satanas mibiya gikan sa presensya sa Ginoo. Did you see that? Ang Diyos ang mitugo ni Satanas, o ang Diyos ang nagpugong niya. You see that? God gave him permission and God placed the limits. Later on in the story, God lifted the limit and said, okay, karon ikaw makahikap sa iyong panglawas pero dili ka makapatay niya. Naipagtugo, naipaglimitado. Paglimit. Nailimitado. Cannot yun. Over the last 2 years, now don't misunderstand me, this has not been a constant struggle. But every time we go through a season like we went through for the last 2 weeks, these feelings and struggles come back. And you know we've been through a lot.
Now don't misunderstand me. I haven't backslidden. Wala akong nagbiya sa Ginoo. Pero naglasud ko sa akong hunahuna ug sa akong kasing-kasing. Ug kini ang rason nga akong naglasud. I know that God can bring good out of bad. Nagatuta niya na, di ba? Kabuluta nga ang Diyos makahimo og maayo gikan sa dautan, gikan sa maot. Not dautan like sin, but kalisod. And we see that in Romans 8:28, He promises He will. Bisan unsang problema mo dangat sa atong kinabuhi, kung kita maiguma sa Diyos, siya maghimog maayo gikan niya nga maot. Let's go look at it. Romans chapter 8, verse 28. Romans chapter 8, verse 28. I have found in my life as a pastor, usahay ang Diyos mutugo nga ako maglasod. Tungod na ko ay mga membro nga naay pareho nga pangatana, pareho nga kalisod, pareho nga struggle sa kasing-kasing. Ang Diyos mutugo nga ako maglasod aron siya makatudlo kanako sa solution ug ako makatudlo sa mga membro nako. Romans 8:28. Kung nasa amen? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ug kita nahibalong ang tanan mga butang naghiusa sa pagbuha alang sa kaayohan, ngadto kanila nga naghigugma sa Dios, ngadto kanila kinsa maong tinawag sumala sa iyang katuyuan. Kabalo kong ang Dios makahimo og always promises nga siya mo dala og maayo gikan sa atong mga pagsulay. That is not my struggle. Siyempre, kung ang problema mo bot, kabalo ko, pohon-pohon na mayo magikan niya na. So I don't struggle with that issue. Here was my struggle. God, kabalo ko nga sovereign ka. Sabta niyo sovereign, wala labaw niya. Siyang ibabaw sa tanan, makihimo siya bisan sa ngayang gusto. God, kini akong kalisod, akong naghunahuna. God, kabalo ko nga sovereign ka. Kanamong ras nga ikaw makahimo og maayo gikan sa maod, gikan sa pagsulay, gikan sa katalagman. Pero kina akong kalisod. Pero kung ikaw sovereign gayud, kana nagpasabot nga pwede ka maghatag og maayo gikan sa maayo pod. Dalit lang gikan sa maod. Have you ever had that thought? Nga naman ang tanan maayo, kinahanglan magikan sa pagsulay. Because sometimes it feels that way, doesn't it? God, you are God. You can do anything you want. Nga naman ikaw makanunayan mo pili sa pag-antos, ingon nga imong galamiton sa pagdala og maayo. Nga naman pag-antos lang. Am I the only one who's ever had thoughts like this? God, if all things work together for good, maybe you could do good from good. Kasi makagamit ka sa galamiton sa kaayuhan usahay, dali kanunay pagantos. And here's the question, God, if you really love us, why do you always choose pain? You ever had that question? You know, kung naigumagayod ka, ug sovereign ka, makagamit ka bisan unsang galimito aron magtabang namo sa mong Christian life mo, tabang namo mutubo. Nga naman kanunay sakit. You're God. You can do anything you want. Why do you choose so much suffering? My question to God has been so many times, nga naman ikaw kanunhay mo tugong yawa, magatake na ko sa mga paagi, ways that I can't even explain to my wife. The depression and the stress of the satanic oppression, I can't even explain it to the person I'm closest to.
I can't even explain it when I'm talking to God. Let alone try to explain it to my church. Di ko makapasabot sa pagtuo. I found myself battling bitterness, not because of one battle, but because the battles never stop. Nag-atubang ta sa guba, sunod. And yes, naay mga panalangin masagol, but it just feels like dili gayud ta moabot sa panahon sa tinod kadaugan. Ang tanahan kadaugan nasagol sa dakong kapildihan. Has anybody else noticed that? And I'm not the only one who has these thoughts, am I? Go with me to Hebrews 12. Our third text verse. Tanawa ang Hebrews 12. Hebrews chapter 12, verse 15. Kunana, say amen. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. I feel like lest could be better translated as arondele instead of basin. Sometimes the word basin is correct, but here I feel like arondele is better. Nga nagatutok nga makugihon aron walay tao nga magpakya sa grasya sa Diyos, aron walay gamo sa kaligut-gut nga nagatubo nga mosamo kaninyo og pinaagi niya na daghan ang mahugawan. Now don't misunderstand your pastor tonight. I have never surrendered to bitterness. Kay nahadlok ko. Ako nakigbisog sa kapait sa diri gigamit ang pulong kaligut-gut. Tungod ako nahibalo kung ako motugo ang bitterness motubo sa akong kasing-kasing o mag-control at na sa akong kinabuhi, many will be defiled thereby. Daghan ang mahugawan pinaagi sa akong bitterness. If I stand up here and tell people the dark thoughts in my mind, unsa may tabo sa pagtuo sa bago nga Kristohanon diri, mabungkag gyud. I've fought and I've wrestled. Nagbasa ko sa Biblia gihapon, wag gyud ko nag-stop sa pagbasa sa Biblia. Nag-memorize ko sa Biblia gihapon, nagsulay ko, nagaampo bisan ay daghang panahon diha sa gubat nga wala ko kabalo unsaon pagampo. I don't even know what to ask for when the attacks are coming from every direction. Yataki gikan sa matag bahin. And I'm like, Lord, I don't even know what to pray. But I've tried. Nagato ko nga to sa presensya sa Diyos. And I've searched my heart and I've said, God, I don't know how to deal with this. I told my wife recently, I said, I'm trying to get my heart right. Remember Brother Young's message? Kabayan sa humok na kasing-kasing. Naigo gyud ko. Because I'm battling with anger. And I don't want to be that way, but I find often my heart gets hard and angry. I've wrestled. Pero sa matag bagong atake sa yawa, kanunay akong hunuhuna mudagan balik sa priyo nga idea. God, makahimo ka bisan unsa nga imong gitinguha. Ngano man ikaw nagpili sa dugang pagsulay. You are sovereign. You are able to do anything you want. Why are you choosing? Wala pa ego! Nakulangan pa kami sa kasakit. I've never told anybody these thoughts.
But tonight, or this afternoon, God gave me the answer. Ang Diyos nagtubag sa pangutana sa akong kasing-kasing. Ginoo, kung sovereign ka, dali ka kinahanglan mo gama og kasakit aron mo patubo na to. Makagamit ka bisan unsa. Nga naman mo pili ka sa kasakit. God gave me the answer this afternoon. I wasn't looking for it. I did not want to preach this message tonight. Messages like this prove what I tell you all the time. God tells me what to preach. God gave me an answer. I understand nakasabot ngang pagantos mga galamiton diya sa kamot sa Diyos aron magpatubo sa mga Kristohano aron magpalambo kanato sa atong Christian maturity. I've preached about it many times. Many times we preach from James and Peter. Let's go to James chapter 1. Let's look at it. James chapter 1. James chapter 1 verse 2. Kung nanas, amen? My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. The word temptation there means testings, trials, pagsulay. Divers is linain. Lain klase. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire and wanting nothing. Bisaya, ako mga igsoon, isipa, kining tanan nga kalipay, sa diha nga kamo mahidangan nga sa nagkalain-laing nga mga pagtintal. Sa nahibalo ni ining ang pagsulay sa inyong pagtuo, nagabuha og pailog. Apan tugoti ang pailog nga maghimo sa iyang hingpit nga buha, aron kamo mahimo nga hingpit ug bug-os nga walay nakulang. 3 words and they all mean the same thing, spiritually mature. Hingpit, bug-os, walay nakulang. Completo. The word mature is completo. I understand, nakasabot ko nga ang Diyos mo gamit sa pagantos, ingon nga us kagalamiton sa paghimo og nindot nga mga kausbanan diya sa kinabuhi sa iyang katawhan. Pero samtang atong simbahan nagatubang sa guba, sunod, ug murag hangtod sa kanturan. Ako mo tindog aron mawali, mulanta ko sa mga nawong sa sa tao, o makakita ko sa stress. O kabalo, usahay, wala ko ay diyon sa problema, but I can see, ang yawat nagataki dito, I can see it. It's not just me. And it just seems like walay katapusan. I found myself, every time the new attack comes, my fleshly mind runs back to the same question. God, makahimo ka sa bisan unsa. Ngano man gipili gihapon nimo ang pagantos. Ngano man ikaw nagtugo sa bagong problema, bagong kalisod. But in the times of my darkness, you listen to me. When my faith was weak, it never failed. I kept reading my Bible. Let me tell you what the problem is with the average Christian. Diya sa panahon sa ngit-ngit na paghunuhuna, ang atong pagtuo mapakyas o magundang ta sa pagbasa sa Biblia. O ang Diyos wala na oportunidad mohatag na to sa tabang nga gikinahanglan. Are you listening to me? I never backslid, I've struggled. And this afternoon, God very quietly and very gently showed me the thing I have been missing in the midst of all our battles. Ang Diyos nagpakita nako sa
butang nga nakulang sa kamatuoran nga wala na sabtan nako diya sa taliwala sa gubat. And I want to share it with you now. Go back to Mark chapter 14. Mark chapter 14 sa inyong Biblia. I was reading Mark 14 ug nasyak gayud ko, natingala ko sa atong gibasa. I've never, wag yun na matiktan nako kini nga pagsulti ni Kristo. I've read it 1,000 times, but it never, wag yun nagdanga gayud sa akong hunahuna. Mark 14:36. Kung nana say amen? And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee. Take away this cup from me. Ug siya miingon, Aba, Amahan, ang tanan mga butang mahimo nimo. Kuhaa kining ko pagikan kanako. Nagbasa ko sa akong Biblia ganiyang hapon. Nagbasa ko niya ng sentence like real. Si Kristo naging sa akong gikasulti. Balik-balik ako naging Ginoo. You're sovereign. You can do anything you want. And that's what Jesus said. Ang tanan mga butang mahimo nimo. Do you know what Jesus was saying here? Saying, Father, you know, makahimo taog lain plano para sa kaluwasan sa kalibutan. You can do anything you want. You're God. You realize God wasn't forced to send Jesus. Jesus wasn't forced to. God could have made a different way. He's God. And that's what Jesus is saying. You could do this a different way because you're God. And that's what I've been telling God. Ginoo, ikaw makahimo sa tanan. Jesus said, God, you're sovereign. You can do anything you want. Please, take away this cup. He was talking about the crucifixion, His suffering, the passion of Christ. I read this afternoon and I thought, ngayon akong gisulti. Dayon ko nagbasa. Si Jesus nagingon, nevertheless, not what I will, but what thou wilt. Hinoon dili unsa nga akong kabubuton, apan unsa ang imong pagbuod. I read that verse and God said to me, Mike, that's your problem. Kanamo oras ni ikaw naglusod sa kasuko ug kapait, nagatul ka sa akong sovereignty, but you're not fully surrendered to my will. Jesus said, God, you can do anything, but I'll do what you want. All of a sudden, klarong nakita na ko ang tubag sa akong pangatana. Duha ka tuig na. Watch me now. English una, Visay kaduha. My question was, God, why can't you use something besides suffering? Here's the answer. Suffering is absolutely necessary because you can't know if you are truly surrendered until you've suffered. Dili ka makakaton gayud nga kompleto o tinuod imong pag-surrender hangtod nagsinati na ka sa pagantos o nagpabilin do sa Diyos gihapon nga naay submissive spirit. Turn with me to Romans chapter 12 verse 1. Romans chapter 12 verse 1. Romans chapter 12 verse 1. Hunana, say amen. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. What kind of sacrifice? Living, holy,
acceptable unto God, which is your reasonable service. Busa ako naghangyo kininyo mga igsoon, pinaagis mga kaluoy sa Dios, nga kamo magtugyan sa inyong mga lawas, nga usa ka buhi nga sakripisyo, balaan, makapahimuot sa Dios, nga mao ang inyong makatarunganon nga pagpangalagad. A sacrifice is fully surrendered. Paghigda na diya sa halaran, ready na mo dawat bisan unsa nga buhaton sa tao nga mo sakripisyo. A sacrifice has no will of its own. O kanamong rasa nga kita kinahanglan magantos, not just so we can be mature, because you aren't fully surrendered until you are willing to suffer. Dili pa kompleto ang imong pagtugyan hangtod buot na ka mo antos kung kana maugayod ang kabubuton sa Diyos. Now your pastor has been very open and honest with you tonight. He said, I didn't know my pastor struggled like that. Well, now you know. Tao ra gyapon ang imong pastor. I've been honest. Now can I ask you a question? I don't want you to answer. I want you to be honest with yourself. Are you fully surrendered? Or do you get angry like me when trials come? Kompleto ba ang imong pagtugyan? O masuko na ka kung ang problema mo abot? Anger is a sign of an unsurrendered heart. Ang kasuko mao ang ilhanan sa uska kasing-kasing nga wala pa natugyan gayud. And more importantly than that, anger blocks you from accessing the grace that you need to make it through the trial. Can I show you how these three verses connect? Go back to 2 Corinthians chapter 12, verse 9. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Second Corinthians chapter 12, verse 9. 2 Corinthians 12:9. Kung nanas, amen. And he said unto me, my grace is sufficient for thee. Ug siya miingon, ngari ka na ako, ang akong grasya paigop alang kanimo. Nining panahon na si Paul nag-antos sa lawas nga problema. A physical health problem. Wala ta kabalo unsay gayud ang gitawag ang thorn in the flesh. Many people think it was his eyes, kasi na siya problema sa iyang mga mata. You listening? Pero naganto siya og siya naghunuhuna. Kung ang Diyos mo ayo nining ang problema, mas mauswagon ang akong pagpangalaga alang kaniya. So ikatulo siya nagduol sa Ginoo, palihog Ginoo kuha kini nga problema aron ako makalagan nimo, aron ako magadagan para nimo. That's my desire. I want to run. I want to run for God. So many trials, it just seems like sila magpugong kanako gikan sa pagdagan nga to sa Ginoo. No, ako nakasabot. And God's answer to Paul, he said, dili ko mukuha sa problema. Ako mohatag nimo og grasya na igo man nga mopalahos nimo sa pagsulay. Listen to me now. God's grace is always enough. Ang grasya sa Diyos dili gayud mapakyas. But somebody could answer, but Pastor Mike, ang Diyos wala mihatag kanako sa grasya, nasamok yapon ko. Now we need to go to Hebrews chapter 12.
Hebrews chapter 12, verse 15. Hebrews chapter 12, verse 15. Looking diligently, lest any man what? Lest any man what? Of the grace of God. Lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Nga nagatuko nga makugihon, basi na dunay tao nga mapakya sa grasya sa Dios, basi na dunay gamo sa kaligutgod nga nagatubo nga mosamok kaninyo ug pinaagi niya na daghan ng mahugawan. Here's the message. Tiya sa panahon sa kagubot, ang grasya sa Dios dili gayud mapakyas. Pero sa daghang panahon, kita mapakyas sa paggamit sa grasya nga gitanyag kaniya. Lest any man fail. The grace didn't fail the man failed the grace. Usahay kita mapakyas sa pagdawa sa grasya sa Diyos. Listen to me very carefully. Kung kita mutugod ang kasuko o kaligutgod nga mosulod sa atong kasing-kasing tungod sa mga pagsulay nga gisuktan sa Ginoo, kana nga kaligutgod mahimong ang babag at tubangan kanato aron dili ta makaangkon sa grasya nga mutabang. When we refuse to surrender to God's will in the area of suffering, we block ourselves from the grace that would help us through the trial. We say that in Visayan. Kung kita mo dumili sa pagtugyan sa atong kabubuton nga ato sa Dios, diya sa area sa pag-antos, kita mo babag na sa atong kaugalingon gikan sa grasya mismo nga makaaga kanato laho sa panahon sa pagsulay. So I ask you tonight, are you surrendered? Or are you angry about the trial? Kana nga kasuko, mao ang pabag tali nimo ug ang grasya. And look at the result. When I don't get God's grace, that bitterness troubles me and destroys the people around me. Are you listening? Paigo ang grasya. Ang atong attitude kabayan sa trial, mao ang problema. Let me talk to you young people for a minute. Ba ninyo mga batanon na dakong kasakit sa inyong iagi? Uban ninyo na dakong kasakit karon. Problema sa balay, kagubot. Nakakita ka sa mga butang sulod sa imong balay nga dili gayud ka mosulti ni bisan kinsa. Kung nasuko ka ng Diyos nagtugo niya na mahitabo kanimo. Dayon ikaw mosulti, nagsulay kong magkuha og tabang pero walay tao makatabang nako. Kung walay tao makatabang nimo nga maghilin, ikaw ang nagtukod sa babag sa grasya sa Diyos. Ang pinakamaalamon nga counselor sa kalibutan, dili maka, can I say, how do you say go through a wall? Unsay pulong ko, ako mo buslot sa wall aron mo agi. Ha? Lahos kayapon. Ang pinakamaalamon nga counselor, dili makalahos sa babag sa bitterness na kita nagtukod. Bisan igo ang grasya dere, dili makaabot kanimo tungod wala ka nagdawat sa kabuton sa Dios diha sa area sa pagantos. So I ask tonight, are you surrendered? Oh, Pastor Mike, kung mag-surrender ko, basin mas daghang problema mo abot. Ang problema mo abot bisan unsay mong buhaton. Mas mayo pagyud kung nakay grasya sa Ginoo kung sunod pagsulay mo abot. Ikaw ba mo babag sa imong kaugalingon gikan sa grasya sa Dios?
na makatabang nimo. On every head bowed, every eye closed.